miro para el cielo, ya somos más fuertes, 50 millones lo sienten, ya son 15 años, sufrimos, lloramos, hoy cambia la historia y me toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. Para esto nací, el mundo va a ver que por ti yo me muero. Colombia es mi patria, te quiero. No importa la historia, mañana la escribo de nuevo. Y el fútbol ya no será un juego, será la esperanza. Brasil es el sueño de un pueblo y en mis venas correrá fuego. Persigo el balón con las manos en el corazón y asustado me mira el portero. Las manos al sol y mi pierna un impacto certero. Yeah. Sube la mano y grita gol, 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 gol. Sube la mano y grita gol, 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 gol. El mundo sabe muy bien lo que pasa, quién está en la casa, que por fin llegó el mundial. Si la gente grita, las banderas vuelan y mi equipo va a jugar. Lleva las manos al sol, con el alma grita el gol. Yeah. Sube la mano y grita gol, 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 gol. Sube la mano y grita gol, 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 gol. Calienta envidiado. 1, 2, 3, no es mi culpa que yo juegue más. 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací. 1, 2, 3, te lo juro yo no sé perder. Sorry man, siempre gano y ya me acostumbré. 1, 2, 3, no es mi culpa que yo juegue más. 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací. 1, 2, 3, te lo juro yo no sé perder. Sorry man, siempre gano y ya me acostumbré. Saber reír, hay que luchar. La historia va a escribirse desde hoy. Tú grita gol. Si para ser campeón hay que ganar, para tener la copa hay que llorar. Se juntan las estrellas con el sol. Tú grita gol. Sube la mano y grita gol. Hola, soy Football Review y hoy les contaré 11 curiosidades sobre la selección Colombia. Su primer partido internacional lo disputó el 10 de febrero de 1938 en los Juegos Centroamericanos y perdió 3-1 contra México. A nivel de selecciones inferiores sub-20 y sub-17 ganó 4 campeonatos, el primero en 1987 y el sub-17 en 1993 y la sub-20 en 2006 y 2013. La sub-17 quedó en el Mundial 2003 como el tercer puesto. Ha participado 4 veces en los Juegos Olímpicos, pero en ninguna de esas 4 ocasiones ganó una medalla. ¿Será este año en Río que ganará alguna? Ha participado 5 veces en la Copa del Mundo. Su primera vez fue en 1962 en Chile y en el mundial que obtuvo mejor rendimiento fue en el 2014, quedando en cuartos de final y ganando el premio por ser la selección con el juego más justo del mundial, el premio al juego fair play. Ha participado 22 veces en la copa más antigua del mundo, la Copa América, de las cuales solo ganó una, que fue disputada en el 2001 en Colombia. La primera y única confederaciones que han disputado fue en el 2003, quedando en el cuarto lugar, y el campeón de ese año fue Francia. La
mayor goleada que ha recibido la selección Colombia fue en el Campeonato Sudamericano del año 1957. Perdió 9-0 contra Brasil. El primer colombiano en ser goleador en un mundial fue James Rodríguez con 6 anotaciones, así ganándose el botín de oro en el mundial y ganó el premio Puskás en enero del 2015 por el mejor gol del año. El máximo goleador de la selección Colombia es el Tigre Radamel Falcao con 29 goles. El mejor resultado de la selección Colombia en un amistoso internacional fue la goleada 6-0 que le propinaron a Bahrein en un amistoso preparativo en el 2015 para la Copa América que se iba a disputar en Chile. Colombia alguna vez estuvo entre los 3 mejores en el ranking FIFA, que fue el 3 de julio del 2013 y después descendió a 4º lugar. Hoy en día está en el 4º lugar. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like y comenta, suscríbete. Hasta pronto. Miro para el cielo, ya somos más fuertes, 50 millones lo sienten, ya son 15 años, sufrimos, lloramos, hoy cambia la historia y me toca, las penas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, para esto nací. El mundo va a hacer que por ti yo me muero. Colombia es mi patria, te quiero. Importa la historia, mañana la escribo de nuevo. Y el fútbol ya no será un juego, será la esperanza. Brasil es el sueño de un pueblo y en mis venas correrá fuego. Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero, las manos al sol y mi pelo, mi impacto
de escribirse desde hoy tu dictador. Si para ser campeón Mitad de la cancha al Hendy. Se tiene que voltear el número 8 para tocar la pelota sobre la mitad de la cancha. Al Ibrahim, que estaba esperando la pelota, pero recupera otra vez el balón desde la mitad. Juan Fernando Quintero tocando el balón para Cuadrado. Arranca Juan Guillermo Cuadrado, toca corto la pelota atrás para Abelito Aguilar. Abel Aguilar toca corto el balón de nuevo por el sector derecho. La pelota otra vez para el jugador Carlos Sánchez de Cava, para Bocanegra, para Carlos Sánchez, abriendo para Pedro Franco. Saliendo Franco para el equipo de Colombia, el número 3 para el equipo nacional. La pelota la tiene de atrás el jugador Freddy Guarín, intenta levantar, pega en la cabeza de Albacete y de rebote, le va quedando para Bocanegra. Solo Bocanegra tocando el balón para el sector derecho para Cuadrado. Lo tiene Juan Guillermo, pisa la pelota Juan Guillermo Cuadrado. Dos hombres para la marca Almaceda, uno de ellos y el otro es el jugador SN, el número 3. Recupera el balón de atrás Quintero, dejando para Carlos cuando intentaba llegar al Muduá, el número 17 para el conjunto de Kuwait. Eso, Pelujo, me imagino que en estos partidos de entrenamiento donde los rivales no tienen tanto poder, estos partidos de preparación donde no hay tanto poder en los atacantes, se debe trabajar mucho más a los arqueros en la semana. Sí, claro. Día a día. Sí, es muy poquito lo que van allá, claro. Eso lo saben. Falcao, solito Falcao de momento, la pelota para Freddy Guarín, va a abrir el balón para Andrade, puede buscar un centro, espera Vaca, también Falcao, está esperando Cuadrado. Cuadrado le picó Juan Guillermo, pero no lo vio. Iba achicando la defensa del equipo de Kuwait. La tiene ahora sí. Lo miraron de atrás el jugador Bocanegra. De nuevo atrás Bocanegra con la pelota. Cuadrado está esperando al arbitro de la cancha. Ver Quintero tocando para Juan Guillermo. Va a engancharse. No le queda de nuevo atrás para Pedro Franco. Va abriendo para Bocanegra. Va a levantar la pelota Bocanegra. Engancha sobre el centro Bocanegra. Pasa de largo para la marca Almaced. Le queda de nuevo el balón atrás para Cardona para levantar de pierna derecha. Intenta. Mete la pierna primero Farad Al-Khari. En la pierna derecha el número 6 del conjunto de Kuwait. La recupera sin embargo por el capitán Mesaed. Recupera Sen. Toca atrás otra vez para Mesaed. Intenta levantar. Sale atrás primero el cabezazo de Bocanegra. Intenta ganar Teo. Hay mano. ¿Qué dice el juez? Sí, tiro libre a favor de Colombia. Sí, a favor de Colombia. Una infracción. Ahí estaba Freddy. Díaz en el equipo de Kuwait. Es la variante que viene a continuación. Otra vez Colombia presiona en la parte alta. Y gana la pelota el equipo de Colombia con el jugador Bocanegra. Toca corto desde atrás. Alexander Mejía. Ya está en el terreno de juego el jugador número 25 para Colombia. Lo tengo detrás Carlos Sánchez. Cardona se abre para recoger la pelota. Va a tocar en corto. Viene por el balón. Recupera la pelota de nuevo. Venía de atrás Alexander Mejía. Toca para Bocanegra. Levanta el balón. Viene Radamel Falcao García Sole. Primero para la marca de atrás. De atrás Mojica. Mete la pelota al centro. Sole otra vez. Farad Al-Khari para el rechazo. Y quedó para el número 10. Primer gol de Edwin Cardona con la camiseta de la selección mayores de fútbol. Su primera convocatoria fue el 3 de octubre del 2014.
Saliendo Bocanegra. Para la mitad de la cancha. Deja otra vez para Edwin. Cardona con la pelota para tocar para el sector. Sacando otra vez para Bocanegra. Toca Córdoba Falcao. Tiene Carlos Sánchez abierto. Bocanegra que la pide. Y la recibe Bocanegra. Para la marca de Almacede. Número 21. Le tocaron conteo otra vez para Bocanegra. Mitad de la cancha. Freddy para rematar. Le queda cortico. No alcanza. Sale primero para marcar Parada Al-Jari. Y recupera el número 6. Abriendo por derecha Parada Al-Jari. Tocando para su capitán de campo. Besael que pierde. Que pica por el sector izquierdo. La tiene Cardona. Para cambiar de frente. Abre la pelota Cardona. Va tocando para Bocanegra. Pierna derecha. Viene al pelota al centro. Se tiene que tirar. Se tiene que tirar Falcao, pero también estira los brazos Jamel Joseph y se quedó con la pelota. Ese es el Cardona que le es útil al equipo. El Cardona, el varón, Radamel Falcao García de Cuadrado, chao, pierna zurda para levantar, toca atrás el varón de nuevo Cuadrado, le deja el varón abierto sobre Radamel Falcao fuera de lugar. Posición irregular, estaba adelantadito Vaca también y se repone 5 con 50 prácticamente. Un tiro libre indirecto a favor para ganar un poco más adelantadito, esperaba Sabrota Al-Malud, la recupera otra vez desde atrás Yassy John, el jugador número 14, Yassy John que para la pelota con pierna derecha, va a abrir por el sector izquierdo, se le va corriendo al Dayan, el varón queda cortico atrás para el número 7, Al-Zafí tocando otra vez para Yayan, atento para la marca está Juan Guillermo con hombre del equipo de Colombia, el Hazá que mete la cabeza, le queda sobre la mitad de la cancha para que se vaya por ese costado atrás Al-Malud, viene Al-Malud el número 9, lo tumbaron y falta, dice el árbitro que no, recupera la pelota otra vez, y atrás el jugador Bocanegra, toca para Radamel, el capitán de campo deja la pelota para Freddy Guarín, va a tocar cortico, deja atrás para Aguilar, va abriendo para Quinterito, lo tiene que interior. Espera ali instruções do banco, como vimos. Exceção do Guilherme Cuadrado. Pode ser agora complicada. Velocidade. Mas julgo que há uma falta sobre Juan Guilherme Cuadrado. Yasmin Cortiços. E bom corte. Bom corte. Vai aparecer bem Daniel Bocanegra. Ele que não tem nada a ver, diga-se por mim. Dia 18 de novembro de 2014. No estádio Stojic, em Ljubljana, primeira vez que enverga a camisola dos cafeteros. Agora vai jogar a partida. E Michará. O resultado mantém-se curtinho. O tal golo de Adriano Ramos ao minuto 43. Tem sido um jogo de muita luta, de muita velocidade, intensidade. Ou perdão, devem ser 3 grupos, assim é que deve ser, exatamente, desta Copa América. Veremos se é assim ou não. A história está quase contada, mas ainda pode acontecer qualquer coisa até a final. Enquanto se está em jogo, mas o corte agora é bom. E levar um toque a ser inteligente. Deixar-se cair Carlos Carbonero. A acontecer será por apenas 1-0, pelo menos por agora. O tal golo de posição rápida em jogo, depois de uma falta e um lance que dá o golo a Adriano Ramos aos 43 minutos da primeira parte. É verdade que o jogo foi renhido, foi discutido, foi vivo, mas não teve para uma bola mal perdida, claramente ali. Pontapé e difícil de deter.
Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме Catch 2015. Преди да започна, искам да ви кажа една много важна информация, че в петък от 21:30 съм в Twitch, ще стримам на живо и за пръв път ще направя giveaway на живо. Giveaway ще го направя в точно 22 часа, като записването ще продължи до 10 часа. Най-накрая успях да си оправя бота и ще го направя този giveaway. Аз исках от доста време да го направя, но понеже имах проблеми с бота и съм направил една много тъпа грешка. Добре, сега ще играме срещу Бо Далас. Той как го мря, защото ме би. Играме, вау, хил и на сел. Много хора искаха да играя в клетка и сега и без да знам ще играя в клетка. Супер. Ще купя рандом код от G2A. Какво им преди по това, знаете, в G2A има едни кодове за евро и нещо или там колко беше. И ще ви се падне някоя рандом игра, няма идея коя ще бъде. Нали вие после ще ми напишете коя е била тя. Мисля, че така ще стане най-добре за giveaway-ът, понеже ако взема определена игра няма да бъде интересно, а това ще бъде на живо, тъй че затова го правя. Добре, сега обаче се фокусираме, че това е нещо... Не. О, Джизъс. Както казах, имам да си отмъщавам на този пич. Вау, той се едно е с хак. Интересно. Аха, този път няма да ти стане работата. Аз от кога имам... Аз дори не знаех, че имам някакъв ръка или чук е това на рамото. Не на рамото, а там на бицепса точно. На трицепса по-скоро. Или не знам. Абе няма значение. Той му направиха бати комбото. Оу. И трупче. В коментарите може да ми напишете как да си направя ревърсала и такива други неща, за да си ги сменя, за да не бъдат тия дефалта. Че единствено сигничъра и финишъра съм ги сменил. Като за хората, които не знаят, сигничъра ми е RKO, а финишът ми е F5. Така, изправя се. По-добре да не се беше изправил. Така. Перфектният момент! О май гад! Out of nowhere, да. What the fuck? Хора, съжалявам ако се чува някакъв телевизор. Аз съм в хола и със слушалки в момента чувам телевизора от кухнята. Не знам. Дядо ми е направо... Как може... В момента чувам новините. Jesus. Надявам се да не се чува много. Трябва да говоря нещо, за да не го чувате, защото е дебилно просто. Не. Too late. Аха. Този път... Ох, изкарах си акъла, бе. Казах си... О, той ме хвана, чакай бе, нали направих това, нищо не изписа. Скоро ще приключи тоя. Защото когато играхме 3 на 3, знаете, по-скоро играхме 3 човека, всеки сам за себе си. Той я спечели, защото той издебна най-удобният момент, но сега обаче мисля, че той приключи. Защото е време за... Аре бе. RKO! Out of nowhere. И сега е време за F5. Бум! И GG. Така. А сега докато го бия, искам да ви... Мале, ръката му докосна въжето. Фак. Знаете ли ко? Предаване. Ох, той пък е до въжето точно. Шанс. Искам да ви питам дали искате да започна поредица на Catch 2016. Не знам дали е излезнала. И не знам дали ще има за комп, понеже има доста игри, които вече не ги правят за компютър. Сега вече трябва да приключим. Спам на макс. Добре. GG. Чакай бе. Каква е тази клетка? Аз забравих, че бех. Забравих, че бях в клетка. Хайлайтс, които изобщо не са... Добре, къде е клетката, бе? ОМГ. New item unlocked. Супер. Уау, това е готино. Мале, мога и да си го сложа даже. Но по-нататъка. Така, това го победихме. Мале, срещу козела ли ще играем, бе? Не, значи...
Добре, добре. Деме сега също. Така. Добре. Так, Тим. Пак ли стоя, бе? Стоя, граб не ми върви. Еми, няма значение. Също ако не сте забелязали, съм изключил и звукът за влизането, защото не знам дали няма шанс да ми сложат копирайт. Защото на Mad Max, както казах, имаше шанс и го направиха, сложиха ми тия идиоти. Защото не могат да си направят игрите с някаква безплатна музика или тяхна, трябва да се разсложат от някоя такава, пък не знам тия на кичисте дали са копирайт. Ще пробвам някой път да кача private клип с някоя песен, за да разбера. И ще бъде много готино, нали, ако не са, за да мога да си ги оставя да ги слушате и вие. И защото на CS и на FIFA монтажите да си ги правя с някои готини песни. Понеже наскоро станаха много добри моменти, които обаче все още не съм качил на FIFA. Поради това, че се страхувам дали да не ми сложат копирайт на всичко, което съм сложил. Понеже много ефекти, много чудо. Това мога да си го приключа сам, само зависи от този моя, ако влезе и ми помогне на време. Защото ще му направя скоро RKO и ще приключи това пичага. Не се сменяй. Не! Абе, пусти бе! Веднага ще... What? Аз се опитах да го хвана, а той хвана мен. Не знам защо не ми даваше да се обърна към него. Може би трябва да сменя противникът, но не знам с кое копче. Няма значение, по-скоро таргетът. Опа, тука... Малко обърках работата. Опа, той сега се смени. Добре. Аре бе, мани се! О мага! Дабъл кил! Невероятен дабъл кил. И съдята и той. Бум! Сега ще ги пребия и ще направя смяната, за да може аз да влезна, за да попреча на този другия, нали, да... Чайте, какво исках да направя всъщност? Сега аз се обърках. Не, всъщност няма изобщо да се сменям. Че това няма да проработи, което исках. Трябва само да го довлека малко по-близо. Така, приятел! Това къде чак го откарах. Добре, ами надявам се да станеш на тая страна, за да ти направя аркеото на тук. Добре. Абе, добре. И RKO! Така. Сега само наш ще трябва да влезе да ми помогне. За да го финишираме. Така. Хванах го. Моля ти се, хвърли го на там, дето искам. Къде се оттъркули тоя, бе? Добре. Нашът. Бързо. Добре. Не, роубрейк. Фак. Бах ти завъртането. Защо? Какво стана, бе? Какво това, бе? Мале, как плясна. Не. Ти сега ще направят нещо, комбина. Абе, няма да те чакаме, ти какво мислиш? Опа. Не, ревърсъл, бум. Абе, да, този нашът няма да взе нещо да влезе, да спре се подава тъпата ръка, защото не ми помага по този начин. Нашко. Имам идея. Влизай! Влизай, бе! Влизай, за тоше, бе! Помогни ми нещо. Браво, много хубаво им помогна. Това какво чака? Да му разбия главата, май. Бум! Бум! Охо! Аре! По-бързо! Айде! Не, няма да стане, ама...
Дабъл! Не! Какво лан бе? Приятел! Добре, това беше изи. Все още ме бива, бе. Това го пропуснах. Бум! И сега, не, ревърсал. То сега ще смени. Ще ви мачкам до зори, хора. Не! Дабъл, ама, момент сега. Не мога да таком. Окей. Фейл. Аркей фейл. За пръв път, бе. Опа. Опа. Вече има сигничър. Ту фаст. Край приключих. Край. Оу. Край приключих, хора. Ту фаст. Край. Не. Той ме чака за... Не. Нашия. Робрейк. Добре, това не го очаквах. Това беше на косъм. Ама защо не ми се появява сега за ревърсъл? Мале, оплесках работата малко. Той вече има предимство. Добре, има финишър, който няма да му позволя да използва. Защото ще го премажа. И сега. Давай, време. Опа. Браво, че не ме хвана. Добре, аз те спипах. Лягай. Сега. Сега нашият. Трябва да бъдеш пръв. Трябва да бъдеш пръв на ринга. Това пак ролбрейк. Браво. Не. Да не се опитвам. Сега. RKO. Само това трябва да влезе. Моя трябва да влезе. Аре. Аре бе. Фани го бе. Мале. Защо се забави толкова, бе? Добре. Време. Препотих се 1000 пъти. Не аз. Героя ми. Какво? Абе, какво беше това? Какво беше? Нямам думи. Не знам какво беше, ама... Той я приключи курса. Моля ти се! Пак ли, бе? Добре, аз вече останах без глас. Чай са, не излизай. Сега ще има ролбрейк, нали? Това ми съсипа живота. Това, въже, ми съсипа живота. Влизай! Аре, бе! Не. Това ще продължи вечно. Добре, сега те хванах комбо. Знаеш ко? Смяна, не искаш ли? Взеки се уморих. Добре са. Пада от тука, бе. Аре, бе. Моя. Падни. Спри да възстановяваш. Хора, той моя вече не знае къде се намира. Жив съм. Стой. Наша, моля ти се. Спечели. Опа, ревърсал. Край, той е нашия, приключи курса. То ме вкара. Тройка. Чайте, ще ме дисквалифицират. Не. Чайте, сега ще се реда тука. Джизъс, той го премазват. Плясни ми ръчичката. Опа. Не успях да влеза на време. Затова играй сам. Той е моя влиза като бавно развиващ. Не, че аз не влезах като бавно развиващ, ама... Това си е мой проблем. GG. 119 така последователно. Хайп.
Еми, така ни било писано, не мога да игра так тим. Трябва да съм си и да си ги мачкам сам. Хора, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, сетте ми коментар и самолите за моят канал, за да мислите всеки ден за всичко, които не знаят. И втори канал, който се питам да качвам възможно най-често. И чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!